Okuhika ha businguzi bwo kuhangura empaka z'amashomero eza district ya Kitagwenda, timu ya Nyakashenyi Secondary School esingire ya Uganda Matters na goli ibiri hari emwe omu muzaano gw'akamaririzo ez'empaka z'aboojo oguzanirwe ha kishayi kya Kayombo. Omumpaka ez'abishiki Kasenyi nabwo esingire timu ya Seramaris omu z'akamaririzo okuhangura ekikopo. Timu ezishikire omu z'akamaririzo n'ez'okurabaho kwetaba omu za region eziratebeekanisibwe omu district y'Ibanda. kandi ekitimu yo tubire tuzinemu amasiko mingi kandi ndidi yakikora kandi tucazinemu amasiko mingi kugira ngo kweraza ha region tubire amasiko mingi kugira ngo sitiri neza kurabaho ibiza mukigana. Ebyo bikiryaho abebembezi b'obusiramu mu site ya Mbarra batongwizeho empaka zo kwiruka ez'Ambarra City Card Run ez'omurundi gwa kashatu. Okutongoza empaka ezi kubiire ha muzigiti ogwa Abubakar kandi empaka ezi n'ez'okubaho ebiro 21 by'okwezi kwa kana omwaka ogu. Ahizooba niryo rumwe habireho okutongoza empaka ez'Ambarra City Eid Cup ezirikwija kuhayanirwa tiimu 16 ezirahayanira ekikopo ky'omwaka ogu. Kandi mukimanye ngu tuli omukolo nshinga nongo kutandika okwiruka okwa edition ya kashatu twiruka edition ya kabiri ahabwenju ya kazi konka hati enju ehwire ntwenda kwiruka ahabwo burungi bwa mama bitu abakufera omukuzara tugezaho ngu kubasa kureba ngo twakwatanisa ebyamagara tuhereze kandi tusima abantu mwena abatuyambe okwirukira kumeka shwantu mutegeshi witu twamombekera amaka g'ekitinisa ayimu kubasa kumushanga na nocho okutwayiza amakanisha bamunonga government and local government neba tuyambe batukorana n'umuhanda kuza hanju ya Mukamuyiti district kadha kandi cyo twasigaza omukazi ainenda ntwendo omukazi ogwa ainenda atagarika kufa n'umuchuma yangu buri dakika 2 omukazi nafa omu Uganda arikuzara kandi ebiri kukira kurugereraho okufa k'ogwo omukazi no kugira ngu mwene bakerwa kuhika omu marwariro kandi abandi kuba kwija oshanga amarwariro gatine bikozeso. Takbir, Allahu Akbar, la ilaha